Amazina ye bamwita Damini Ebonaluwa Oguru, yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na rimwe hari tariki 2 Nyakanga. Azwi cyane ku izina rya Burna Boy. Ni umuririmbyi, umwanditsi w'indirimbo ndetse n'umucuranzi w'umuziki wo mu gihugu cya Nigeria. Yamenyekanye mu mwaka wa 2012 ubwo yasohoraga indirimbo yiswe Like Two Party. Yari ya mbere mu gitaramo cye cya mbere cy'indirimbo za album yitwaga Life. 2013 niyo yahagaze, nibwo ino album yakomeje kwamamara cyane. Mu mwaka wa 2017 Burna Boy yasinyanye amasezerano na Atlantic Record. Arongera asinyanye amasezerano n'ikigo bita Warner Music Group. Album ye ya mbere yitwa Outside. Iyi ni nayo album ye ya mbere yakorewe n'inzu nini y'umuziki, yasohotse muri 2018. Burna Boy amazina nyakuri yitwa Damini Ebonaluwa Oguru. Yavukiye rero Port Harcourt, River State muri Nigeria hari tariki 2 rero Nyakanga 1991. Ubwo bagize imyaka 34. Andi mazina rero yitwa Africa Giant Odogwu. Ubwene gihugu nakubwiye ko ari umunya Nigeria, umwuga akaba umuririmbyi, umwanditsi w'indirimbo, umucuranzi cyangwa se umuproducer, ariko yadukunze kumumenyera kuba ari umuririmbyi. Igihe yatangiye gukora umuziki rero hari muri 2010 kugeza ubu ngubu. Umubyeyi yitwa Boss Oguru, umubyeyi w'umugore. Abo bavukana ni Niece Oguru mushiki we. Inkomoko y'umuziki Lagos muri Nigeria. Uburyo bw'umuziki ni Afrobeat, reggae, dance, hall na pop. Ibi byose ashobora kuba yabikoramo. Ibikoresho akoresha ni amajwi ikizwi nka vocal cyangwa se piano, keyboard. Bibiri na 19 Burna Boy yegukanye Best International Act muri BET Award. Atangazwa rero nk'umuhanzi w'icyitegererezo na Apple Music Next. Muri uyu mwaka none yasohoye album ye ya kane yitwa African Giant, yandikiye iwabo muri Nigeria hari mu mwaka wa 2013. Akomeza ayikora kugeza mu mwaka wa 2019. Iyi album rero yaje kuba agatangaza. Yatsindiye Album of the Year, yabaye album y'umwaka muri All African Award 2019. Inahabwa kandidatire muri Grammy Award ku cyiciro cya Best World Music Album. Ni ukuvuga ko iyi album ya Burna Boy yemerewe kuba yajya mu zihatana mu cyiciro cya album z'isi yose. Album rero ya Burna Boy nuko yagiye kuri kandidatire ya Grammy Award. Mu mwaka wa 2020 Burna Boy yatsindiye African Artist of the Year muri Ghana Music Award. Asohora album ye ya gatanu yiswe Twice as Tall, yegukanye noneho Grammy Award bya nyabyo mu cyiciro cya Best World Music Album nka album ya mbere ku isi muri 2021. Nanone yatsindiye Best International Act muri BET Award inshuro ya gatatu. Burna Boy rero ntasanzwe yegukanye iyi album ku nshuro ya gatatu. Nanone ku nshuro ya gatandatu hari album yiswe Love Damini, yasohotse muri Nyakanga 2022. Yabaye album y'umunya Nigeria, yinjiranye ku rutonde rwa Billboard 200 ku rwego rwo hejuru kurusha izindi. Yari ikunzwe cyane, nicyo cyatumye iyi album iza kuri Billboard 200 iri hejuru cyane. Yanabaye album y'umunyafurika yazamutse ku mwanya wa mbere muri mu Bufaransa, mu Buholandi no mu Bwongereza
hari mu Ukwakira 2022 nabwo yahawe umudari w'icyubahiro wa Member of the Order of Federal Republic kubera ibyo yagezeho mu muziki. 2023 rero icyitwa Rolling Stone cyamushyikirije igihembo ubwo yazaga ku mwanya w'197 mu bantu 200 baririmbye neza cyane ku isi hose. Muri uyu mwaka yanditse indirimbo yongera gutsinda indi nshuro ye ya kane igihembo cya Best International Act muri BET Award. Indirimbo ye yitwaga Rust yatsindiye Afrobeat Single of the Year. Yabaye indirimbo ya mbere y'umuntu umwe ku giti cye y'umwaka, irongera iba n'indirimbo ya mbere muri The Headies 23. Burna Boy yabaye umunyafurika wa mbere kugira amarubumu abiri arengeje miliyari imwe y'abahoze bayumva ku rubuga rwa Spotify. Reka ibya Burna Boy tubitiranga, ariko agashya ka Burna Boy yasinye ko atazigera ajya kuri stage atanyweye ku gatabi. Byaje kubera muri Qatar ubwo hari hateguwe igitaramo cyo kugenda aronshinga izi album ze, asaba ko yanywa ku gatabi kubera ibihugu by'Abisilamu bitabyemera, birangira ibitaramo abisubitse. Njye wumvaga ndi Flash, kandi subscribe tubana kuri Flash Top TV. Ciao ciao.